Abebembezi mu district ya Bukomansimbi bebembirwe entumwa ya president mu district Joe Joseph Luwaga hamuna n'omuduumizi wa poliisi omu kicweka eki Gladys Angusha bateiremu amaani omu kurambura enkora y'emirimo aha ishomero lya gavumenti erya Kayunga Muslim Primary School erikushangwa omu town council ya Kigangazi omu district ya Bukomansimbi. Eki kirugirire aha batuura n'abebembezi omu kicweka eki okwetombeitera RDC ngu abashomesa ishomerere tebakikora mirimo yabo ekirikuzingamya ebyobwegyese aha ishomerere. Aba bajemeserezebwa n'okukyebera omu kitabo aha abashomesa barikuhandiika buri izooba baija kukora konka kyabarenga bwanyuma y'okushanga ngu abashomesa bahandikire omu kitabo n'ebiro ebi barikuba batakozire. Basaziza layini nga abantu abaliwo abazze ku ssomero wano we bakomye. Buli eyasayininze wansi wa layini eno aba teyakoze. Simple. Era nono naye atuwe statement why, where was she and what happened. Lwaki yatuserete. So yigano ono era tebabaddewo because already line is there to show that these are the people who attended bano tebabaddewo. Olwaleero lutandikidde wano. Kati mwami yiga Mathias atubule lwaki olwalira sayininze emirundi ebiri. Arikwebembera ishomereri Sumaiya Komugisha yatushoborera kubeine abashomesa mwenda konka bana harubo ebyokushomesa bakabirugaho kare bwanyuma y'okukora amashomero agabo nk'abantu konka basigara nibatunga omushahara gwa gavumenti. Aina naye nga ayina ali ku payroll. Naye bwe nawulirizaako ebimufaako ne bangamba nti ayina essomero Bukomansimbi. Nenga government yamusasulira eno. Ogu yashoborra oku aizire nayihanangiriza abashomesa aba okuhindura omu nkora yabo ey'emirimo konka yashana arikuhandika aha nyanja. Nsaba bwe kiba kisoboka kusinzira ku mbeera eri wano fune ku basomesa abapya bali wedde kukola tusobole okutambuza emirimu abaana b'eggwanga kuba bafiirwa tebafuna kye banditegedde okufuna. Bakumirembe jaffe we basomera n'abatwasomanga n'abasomesa nga bali wiringa bamanyi kibateekeddwa okukola. Abashomesa aba omukwehozaho ekikyo n'abakiteeka ahari mukuru w'ishomereri abo barikugira ngu abainire itema. Yatuuka wano ne munnyonnyola ne mugamba boosi nze mbeera wala ekyamazima era disobola okuba nga omanyiiyo mbeera Kakuuto we wali amaka gange nva wano ku Friday after lunch nenvuga nkeera ku Monday RDC nevuga piki nenzija nze from Tuesday up to Friday mbeera ku ssomero RD ono omukyala ayagala bwe nvuga embunzije nga mazima nange ndi muntu ndi musajja ngu sisobola kuvuga lugendo lwonna kuva Kakuuto nentuuka no RDC nenyingira mu kiraasi mba nkooye. Zino zitubulamu okugezanga tulina ebizimbe oyinza okugamba nti nno ente zeekulukunya kuli biri raafu ffe mu busomesa obwaffe batulagira okukola learning aids naye ne bw'ozitimbako tezisobola kunywera. Abazadde baffe wano bakimanyidde dda nti buli kimu kinakolebwa gavumenti naye mwe bwe mujja ne mugezaako okubanga abakibannyonnyolamu ti gavumenti etuyamba naye naffe tulina okwerwanako osanga wano abaawo enkyukakyuka. Ng'ojja mu wiikendi nga tusobola kuyingira mu kiraasi nga zonna bazifudde toyi nga bazome to the extent nti bavuunika entebe eyo nayo ne boonoonayo. Kakati nga weebuuza Kayunga naawe nga personal omusomesa naawe kiwulira nga it feels you why, when and how kati nakyo nga kikutiisa. RDC Luwaga aha noho yayemerera akaragira ngu aba bakwatirweho aho naho babishoborore. Si bituufu ndi Kayunga teyina basomesa. Kayunga eyina abasomesa. Ekifuula Kayunga obutaba n'abasomesa abaliwo tebabeerawo. Si butaba tulina classes musanvu. Already tulina abasomesa abali mu 9 oba 8. Naye abo abaliwo abana kubo bo tebabeera ku ssomero. Tugenda kudiringa nabo mu bulungi ne mu bubi. Gasha kwa Juliet Namale aha bwa Tayari West.